ai direct dei khoi na khang pota segi system am leiba sida ai khoi gi misang sangal leijadaba matu solaba minority or ba big khaba puru manipur haiba jati se manipur haiba puru manipur gi maitai haiba manipur gi pang laiba manipur gi naga haiba manipur gi kuki haiba natra manipur gi thada haiba manipur se india ai goina big khaba micro minority community am neba maje manipur gi any irrespective of any caste community ai khaide manipur haiba big khaba state su india goina khwai de big passing gi mathang da last but one second smallest state oiriba goa gi mathang do gani si mathang do ba manipur sumnagi square kilometer solution kunit hoi chong kundir khak oiba si missing ju sumnagi approximately lakh kunthra khak oiba sigi voice ngasi india government na even supreme court na phawba sumaina election ba tar kari makoi gi justice cry da phangani ani shubamana maka ekhoi idp singi situation che state government khangna manipur gi chief minister khangna masi puduk tawbada matam sangani warane maramde manipur se lairabi state amni manipur gi damakta nowna laiba chief minister sina rupa crore kya gi budget lautana hathu tawbanga moy india da paliba bjp gi india government sina idp singige matik saba compensation se piga damre victim singi damakta sigrbe mong singdo at least nearest kin of the deceased family madu laikhidraba imung manung singdo launch no government gi sanaba suitable post am pbbi idp singi mayum sangai dongta lupa lakh tara kun pbbi hoi kai gi damakta sida bargaining tawtuna department singi achaw sang mantri na minister na mla na natraga department officer kya na magi line da paisa maya manghan da sa thok pom yam yauri ba adu ngasi idp gi relief pidraba aduga laikhidraba isa inau ise isen mayam gi imung singi da justice phangdaba taragadi afaba government amnena haibe yaroi aina si manipur gi government sigi wan nate india gi oina laiba train sida aduga tawgani kani ga aina harga sum thamaga sahi yong phajal khuse violence si kaw khinangai gi aduga issue su namsan khinangai gi aduga atopa no government am la kanana makhoi government tawje khi sunoina leithoibra masidi ekoi manipur gi praja punamangna masi idp amadi laikhidoba isai nauk singdo makhoi gi imung gi chap chaba compensation biba aduga justice sangangai khona base masidi athubada masi haulik lai paliba state sigi anoba minister sina masi lusinga tawhaning yaba phomdu federal but kanai party kanai community hap tabagi adu ekhoi gi business nate ekhoi kemdalte madudi government gi mathoni makoina minister gi apambada hapsabani kai sukai de ekhoi gi congress ko inadi si hap konugi hainga actually temon congress ai sarkar du di yob nate adu minister na uju tawri se khoi jam thagalini adu sai gi mana ministerial but si thuna hapatargadi hauji home gi vibhag haire xyz amada minister amada pire na haire home gi order si home si loan order si home gi makha le de home na control tawribra tawdabra home na kai thau tawri ga haisi kitang adumaina laiba tu da sarak chain na mon gi loan order home gu se sumba sidi ato pa singdo thuna to madu dai koina manipur gi nataba manipur gi thau ninga so center de laiba nda government sina makoina sum home gi naktang paisan minister barchom paisan makoina sum sira ga sum laiba tar gadi makoina thuna hapir gadi makoi gi parliament pham do kai sum mailen de parliament mambadi april gi tangani de loi ga dong ne yam wat ye ba ko aduna makoi gi parliament pham loi ba ngai de bida makoina manipur gi simsar da kitang free and thabira ga manipur gi simsar na apam ba ma ga chatmin ba ya ba tim do tim work oi gadamni na sidi khathuna hapaga tawragadi thau de hena nungai jagani hamni xyz particular happy you happy ga no haibagi ekhoi dagi congress sai laite haujik thau se mangin da ngai thuna gar chatsan ngai gi thau tu koi gi mamang da su mamang da palamba government na koi Jiribam se chat na ba hona ki matam da chat pangam dana to ki bagi port ama khak su lai 2023 gi june gi that 10 da adubu hojiki lariba hoji paliba chief minister na mamang da su pamu sabi ki ba ukhru gi lita da su koi ku gi idp singa una ki bagi port ama khak su lai conflict hoiba community ani sigi marak ta haba tare ko gi thajana driba singse amana amada thajana ba thamakanda hanagi tawkhriba thabak singje kitang kautuk narakanda ko gi peslom da changsalak na bagi apple je damak tawraga sulai chief minister na khanghaudana ngasai pamuno haibi ba tare ko unexpected thabak me amam torok pa tare praja singi sentiment khangna thabak torok pa tare masina takpadi ko gi
हानादगी हौना चाहि अहुम मयासे अखोगी नॉर्मल सी हंजलकप ngamdana lerambase अखोई हौजिकती नॉर्मल सी तपना तपना हंजलकप ngamagani हाबिगी पोटसे अखोई थाजबा याब्रा कमाय थमिने स हंदक नौना बीजेपी की आई बता रहे कोई का अमदी में कोई सन्मिन अलायंस की गवर्नमेंट नबा सेम दुना मणिपुर दा कोई ऑनरेबल चीफ से हौजोग पाइब से खेमचांद ना एक पाइब दगी मागी एक्टिविटी सिंग सी मूवमेंट से दुम खरा हौरे मसी लेबाक अमगी स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर ना violence hit tawba state asida mana movement tawba si yam afaba khungthang amni asi koi thagale do maki mantri mandon chauthokta madudi magi tongan khudong saba sadaba amadi BJP ki ideology da kana bu mantri hapkadage hapoidage habisi BJP ki di tongan ba india gi atoy political party singa khitang khena ba khara leibanina makoi gi tongan leirangani ado khudimak afaba purapo isuno all the best aikoi di aujik manipur gi tangdu leita da ba phibam sida any party amna pairaga su aduga inclusive oina laiba community singsi punna punjallaga chatminaba kitang secular da idea thamba koi constitution gi secularism da khara amadi democratic oiba mong da lengak sasol purakpa madu purakani haibagi asasu tawi maramde hojik honorable chief minister Shri Khemchand si yamna ego wangba napan tawba minate don manadra sumagi quality do ekoi ijat tawdaba ngamde napan tawraga ai mangaire na mangak thekatpa chief minister du natte maduna ekoi really we respect we honor irrespective of party line da tonganjarga so ekoi na ijat tawi ani subada magna ekoi gi athuba atenba matam gi manungda magna ekoi gi matam amada mamangi lengak pai ngai the chief minister koi gi BJP gi chief minister mamangi tuna Imphal manungda confine tawraga sahi ani makhai hen bai batare May 3rd 2023 dagi rang han phau gi matam si phau si movement si haidu amda badunga sidi koi gi anuba chief minister sina masi manipur gi border town oiriba jirida asam ga tainaba adusu violence ki hit oiriba district amani mafam da yam tamthiba nuaitaba tabada ki tujungba bitliba angang tha tare nipan gi angang yauna bitliba minor angang ahum amadi mama ahum haibetare nupi ngakta yamna tamthiba mongda minung silaitana tamthiba mongda mapunsi pikhamnan ki bado madugi jiri gi thaudoksi ekoi amaki hena myamna amaki hena manipur praja pumba india praja na so shocking hoi bane hoi kai gam bade methar gi horpa that 3 nataga 4 adwaida thoki baduna nakalamada yam kana saring ai ne na haina raga su nakalani mukta saring ar so khra ingthar amane khallura kanda thajadana jiri gi thoki bad sidi amaki hena malemda maramdi changmaleng manaba masen encounter tongnubu orgadi tongan bamalaiba nipa masen nataga nupi masen nataga youth masen adu chutana poiba angang si masan masagi maming khangjadriba makana gi mungda poibno khangdriba tha nipan mapan gi angang haiba sidi samsam na da dharma gi mang darbi ishwar gi masane na haina ishwar gi sakmo lawriba timing amane maramdi mangonda dharma leitri jat leitri bijat leitri maming leitri ekoi gi infant angang apikpa adugum sidi world gi mipung kuding na makoi gumba dati totally makoi innocent and treat tawgada matam ne adu bulai bak thibla thokre matung amuk hana adumba sathi badu thonda boisuno iramda manipur da amadi india ma sapum bada so hojik lai ba pochi jiri de salaga tongan ba phurup singi unarwa amadi makoi da consult tawba adaga makoi gi grievances share tawba chief minister amoi bagi tawpham dokpum mathau tawba hobase masi yam phaba thau amne aduma koiraga aikhoini yengbasi ngasi sahi ahum phagadabasi marakta tha ani khrein batangaire lakadaiba mege tang ahum da sahi ahum mapung phagadoine sigi sida india da paliba BJP government
सिना मणिपुर की दिंगनांग त सेमी को मणिपुर की नाक थम किसे इंडिया द पालिबा बीजेपी की गवर्नमेंट सिना मसिदा तमथी रबा वायलेंस सिदा सीखरिबा मी कया से मसी की जस्टिस करम कांड पीगनी द क्वेश्चन इज when will the victim family get justice from the authority, whether it may be from the law court or whether it may be from the legislature government की side की justice करम कांड पीगदोरी सिने ब क्वेश्चन से सिकी क्वेश्चन ची any both communities ani ko not even third community da su yai third community में amam su victim hoy we cannot say that only the particular community are victims but other third communities are also victim because of this violence oeba adu oi bata gadi masigi victim sing che karamaina makhoi da justice phangani number 1 number 2 responsibility masi kanana fix tawgani kanana oigani violence asigi haurakpham oiriba violence tholakriba mige responsibility se kanada responsibility fix tawgani kaigumba xyz ekhoi laiminai panelist ahum sigi manung dagi anchor sumanung dagi kanagumba amana even a petty offense ama crime ama tawba madu he is liable to be punished according to the Indian law gi matungina tamon oiro ekhoi gi oja noiro ai noiro adugi anchor noiro even kaigumba petty offense pikraba ama hauji gi dudi mi kya gi thawai manghalim ne yung kya mai tharim ne masa kya kainarimni mama kya kainarimni mapur oiba kya kainarimni nupi kya nukhrabi sing da salim ne pikiba nganga mana gyan ta ko matam ai gi baba du kanano masak khangkitram ne masi tuminna dum leiradra no ain gi meng da leifam thokte masi kaidongei da more violence na justice properly more violence is injustice it's a more violence is more violence whether am do ram do masi thingngai da makta state government na su more violence hai to bi ya de na lo ka pass tau khib adu ba ji thokkhra su hauji thoi ba se matung tau da ngai gi kari do ga da gi haiba matam da india gi khwaide wang ba supreme court haina amale judiciary da khwaide wang ba si india supreme court na ta ba order ni matang da sanangai leite india gi na ado supreme court na masi manipur da thoi ba violence gi matang da show moto cognizance sama case am lokhat le mangna case am lokhat le august ki tang 8 2020 ga thida thodok thok pau bana 2020 gi may gi tang ahum ni but august ki tang 8 ta mana supreme court na lokhali member ahum na sabak committee ma masi gi lit to basi koi gi justice Gita Mithal Laina Equigi Jammu and Kashmir gi High Court ki Chief Justice Oemba Man Litawi Aduga Equigi Bombay High Court ki Judge Oemba Justice Salini Pasankar Amde former Delhi High Court ki Judge Assam Menon Makhoi Singa Sina Taurga Masigi Committee em same Masigi Committee gi report che ahan bada tha taru ki manung da pikalo hai boy mane Masagi affidavit pikat ngai hondon manipur gi ekoi uripok sera ko ta phaba lawyer community lawyer mama magi affidavit se victim gi family singi affidavit se sema ga basi inquiry committee pi ninga angak pa phang no hone even political party gi oina so even ekoi gi political congress party gi oina so affidavit pi dana delhi ta na salaga thille that means commission ama lingaga masigumba matunga magthogak tangai gi damna commission amagi recommendation dui matungina state amadi central government na kai to ba yai gi to sunoina adu ngasi 2023 gi august ki dang tare ta gi sem gi ba committee si ngasi sahi ahum phar ka dore violence ing thakre how to violence ing thakre just satpa yadaba kai area khra lei ri habni but tau to bo ekhoi numai kap na ba khona ba na ta kana atopa violence ma haujog jung makti tau ri ba thokri ba violence gi da aduga committee di cry laikre aduna retired high court ki judge ni hai ba retired supreme court ki judge ni hai ba committee semi commission semi me am mang ta di uchai bra hai na khale ba purpose kai no committee commission semaga tha to har ga sahi om sang do kada ba adu da pho commission na thau to ba ngam ba wari gi matak ta manipur praja kya na amaka magi awa ba singdu gi affidavit pi na ngai gi amaka tham khri ba
Party Singusu, Tatar Dok Sandok Puna, Handak Shu Amaka Sandok Pose, Supreme Court Abroga Sandu Asia Amaka, July 2020, 6 July for Sanduk Pun Matam and Sandok Crem. The Kai Canary. Adudi Supreme Court is a question hanging ever. Supreme Court level meetings here. Sina Manipur violence is serious in Lodabra. Not the Gana. Supreme Court not only Mogo India government to mean the labor. India government is serious with the bra. Kay Democrat. A top minor oiba, a top issue credit Supreme Court serious in low. In the other parliament, BJP government, you might take already Supreme Court serious in low. Even High Court of Papa, Manipur High Court of Papa, particular political party and political post in my case are the low than I want ever. I directly coin a combo porter. Segi system of Malaysia Sida, I could Mission Sangalazadaba, Matu Solaba, minority or ba, big Puru, Manipur Ivan Zati's hair. Manipur Haiba, Puru, Manipuri Mete Haiba, Manipuri Pang Laiba, Manipuri Naga Haiba, Manipuri Cookie Haiba, not a Manipuri Tadawaiba, Manipur say India going a big crabba, micro minority community of never. Manipuri, Eddie, irrespective of any caste community. I hide Manipur Haiba, big crabba. State the Su, India going a quite a big person in Matanga. Last but one, second, smallest state Oiriba. Goagi Matang doing Gani, see Matang Goiba Manipur. Shumnagi square kilometers, so listen Kunitway, so Kundrakoiba. See, missing just Shumnagi approximately La Kuntrakoiba. See, boy say, Nasi, India government, even Supreme Court of Pava, Sumaina lesson, but Argari, Makoigi, Justice cried the Pangani, Ani Shubamana, Maka. IDP Singi, situation there. State government Kanga Manipur Chief Minister Kanga Masi, Pudu Toboda, Matam Sangani Warane, Monday Manipur say, Rabi State Amni, Manipur Gidamata, no Nalabi Chief Minister Sina, Lupakarur Kagi Budget Lotana, Hatua to Tobangamoy. In the other Paliba, BJP India government Sina, IDP Singige, Matik Saba compensation, Pigadam, victims Singidamakta, Shigabimung Singdo, Alice Niares, kin of the deceased family. Madu like it about Imum Manung do, Lance no government gi son of a suitable post among PBVI. IDP singing my Shanghai don't Lupa Latara Trakun PBVI. Why? Kay Gidamaka, see the bargaining Totana, department singing Achawasang Mantrina Minister ML and not the department officer Kiana Magi lined up a shop, Mama Mangan Basa Topum Yauriba, Adu Nasi. IDP की relief पिद्रबा अदुगा लई खिद्रबा इसा इनाव इसे इसन मयाम की इमुंग सिंगिदा जैसे फंगदबा तारगदी अफब गवर्नमेंट हमने ना हाईवे आरोय ऐनाई जैसी मणिपुर की गवर्नमेंट सिगी वन नते इंडिया के इन लाइव ट्रेन सिदा अदुगा ताऊगनी ताऊकनी का इन हार का सुम थमगा सही यों फाजल लखुसे वायलेंस से काउ खिनंगाई की अदुगा इश्यूज नमसन खिनंगाई की अदुगा अतोपा अनोब गवर्नमेंट हम लाकांदना मखोई गवर्नमेंट तौजे खिसुनो इन लेथोइब्रा मसिदि एकोई मणिपुर की प्रजा पुनमंगा मसि आईडीपी अमदि लैखिदब इसाई नाउ सिंदो मखोई की इमुंग की चपचाबा कंपेंसेशन पिबा अदुगा जस्ट संगनाई होना बसे मसिदि अथुबद मसि हौजिक लाइ पालिबा स्टेट सिगी अनोब सिमिस्टर सिना मसि लुसिंग तौहनिंग एबो फमदु थमसे ओके ओजाम फजन थंबिख्रे खोगी सेंटर लेंगाक ना हाबे तारे खोगी मणिपुर दा येंगिबा मिटिंग हाबे तारे मसे खोगी कॉन्फ्लिक्ट से हरपदगी सो होना अदमक मयाम सु नैनरक सु लाकपनी बट खोगी मणिपुर दा हौजिक अनोब गवर्नमेंट नमखा फॉर्म तरोपसिनदी मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर लीडर सिनदी खोगी अदुकी मतिक प्रजा सिंगी अपामबगी अपामबसिंगसिगी मतंग हाबे तारे थबक से अदुकी मतिक फजनदी तौरी अदुबो सेंटर ना मणिपुर से लुमना लौरिब्रा लौद्रिब्रा हाबेगी क्वेश्चन जनी हौजिक लेरिबसे आई मथंग रबी दलाक चगे ओजा खोगी मदम हाबे तारे खोगी चीफ मिनिस्टर गी खोगी तौकिबा मागी थबक थरम सिंगी मतंग सु म्याम नुसु खोगी फोंदोक ना बसु लाइरे खोगी मतंग सिदा लाइबसे खोगी पेस्ट्रोम द चंगसल द चंगसलक हौरे दि हार कना खोगी लिटा द कॉन्फ्लिक्ट अमु नौना थोलक हाबे तारे मसेसु खोई याम नंगलिंगे मतम द हाबे तारे खोगी हौरक मतम द इरांग कॉन्फ्लिक्ट से खोगी फाजलोबा खोगी याबा मतम सो खोगी मतम चाना लक्सन बंगम हौदबदुना खोगी यामना पाक्तंग ना हाबे तारे खोगी लिटान द कॉन्फ्लिक्ट थोलक हाबे तारे खोगी कम्युनिटी अनि की मरक दसो अदुगा अमुक चोरचानपुर दसो अमो खोगी एमएलए की माइकी दा
government formation to matamda yaw ki bagi mayo ta have tare khoi gi nupi sing na rally ama chalak pa have tare dui taragadi hausi ke leriba mamang da so hai ki ba have tare newly formed to riba government sina mang da leriba challenges me ama have tare challenges me am de leidori bani hausi mak to so horok pa thangari khoi gi numi tarani fo fatrika sa khoi gi tongan tongan mafam sing da khoi conflict se area storok pa lagi khoi gi government sem matamda khoi MLA sing da government sem matamda yaw ki bagi mayo ta ready chalap gi pot ama khak lak pa dui taragadi khoi gi hariba tholoi ba conflict macha macha sing se matam chana khoi gi lokhat fam thok pa thavak sing se lokhat taragadi khoi gi 2023 gi May 3rd tagi na ngasi fawa tholoi ba achauba conflict ama oira ibase masi oirakta na bagi adugumba step amakhak su oidore bani hausi ke leriba government da have tare makhata na khoi gi expectation have tare government sigi mai ke digi za ka mai thamini Hojik saigi ngasi kuidriba numit 10 days padriba chief minister se sidana te bai khoi nei na rese madi thogam tawwa hore khoi di madi active ina thog tawre nei mamang do thagat chari tune ado hoi hojik pochi India government na install tawre haire kuina sahi ani makhai hela matungda ado election kuidre 2027 ki February March ta election call of conduct chaliba sahi si manung da call of conduct thamadam ni 26 manung sida tin khram tam sida sarkar sembira gadi India government na so makoi gi India government na sembira ga so masidi dakar leba hapkadaba ministry string che magi ministerial bird che shuna hapirga particular si thuna pithuaga magi director responsibility che thuna to halagadi khitang magi administration da mapangan mating oi gadra khale mi amakhakna chen baga cabinet colleague tarani thoina selak baga magi concern department me amam lairi madugi shared person me amam habakini cooperation maduna mamde matamdu sahi manga tara moina paigani haiba natabani na mang election ta daler banina telabani na masi semabdi magi minister but thuna center na south thokpiraga ukhunda na nanga do chalo litandana surasampur na chalo surasampur da chatpa ya ba community si kanano haiba madui community du minister du thagadam ne ba ukhunda chatpa ya ba madui minister du thaba tare natra jaga do manipur picture asu athu an thokti chawbani na madu khoi gi simisa ama khaka even aikoina hongi perfilo ga ina nan wasak pada haire har ga su hongi perfilo si su sabsana pidri ba mali paidri ba mali official oidri deputy chief ani si tu kai minister paidoi no khangri deputy ena no mai doi bra amma su moi manga sikak ta laimni chief minister mathangdana question jalak pa da awa ba ho mayam dai khoi yeng ba nungai roi doi ne ba basi magi marani hai nate ko ikoi nai ji suggestion pije se center da suggest wa ikoi gi sidi tela matam manung da wa thok lan thok jam lai bani na ministerial bird si thuna piraga da ka lai basing do ival committee sing do sema ga minister among gi makha da sema ga irang thoiba jaga sing do sanction laga di hena madu nuai gadra adu ba su khalle na surasampur gi oiro ukhullitan gi oiro nuai ta ba thok do ngak tani mamdi after manipur da laiba praja khudinga ikoi manipur ma sang ngak tani manipur gi any jati amna awab ta matam da ikoi na nokpham thokte adu oiba tar ga ikoi human being nate mioi ba haiba tar ga di mioi ba jati na awab ta da ikoi harau ya deba awab phungdok kadam sannama electric na maina singba matam da ja ikoi thamoi soi ko nuai te ko sama sibdi thamoi soi aduga mi ama sima tam da ikoi nokpham thokte jat bijat dharma gi khanuk tonga do ani subamna sai ta mona hai dumaina justice laba commission ama justice gitamital commission ama commission ani sine hoi chummi sai gi justice laba commission da ni maru ne affidavit ki to budo gitamital gi sine supreme court na cognizance lor somoto tawre masi commission ani makse commission and shema ka thau tu tawroi da bor gadi mana recommendation piroi da bor gadi purpose tu kari kanari ki have to sai gi naido supreme court pu waru banate manipur high court pu na any high court ambu waru banate sumna mathau tu thuna judiciary da ki su sabsana mathau to hola ba government ki policy legislators sai chu phajna thau to ra gadi ain gi banung da loine chap ka damne any ain kai ba thau to ba to khuding muk se ain sina achauba machine namni harga ain si achauba JCB mo igada mana kothok kadam ne anti social oiba anti social element sing thau to pa se mana sap kadam ne aina madi ain sing lei si mapangan kalhanning ha ba do ni ra thamoi sing na XYZ manipur high court ka blame to ko wan cha de gi do sum ani mathang da makalai si aikoi gi government si
hobutangari tawdu hobutangai ba government sida tawhaning bagi proposal suggestion duni criticize nati ekoi congress side tagi approl ai sama ki mota su criticize nati ekoi criticize kem to ngai leite apa suggestion tawning ba mamdi forward mang the sanction gadab the priority do pihaning badu mi amana khanba aman khanga manada badu ekoi gi motu pija bane government haujog je ekoi gi sai ba mamang da idp sing ai propose tamgre victim family sing gi tamgre national highway free movement se masichu koi matam khran sang bai tam tamna ekoi gi keno priority keno mada yenga ga trial matam da mamangi government sem ngai pr manung da manipur gi governor na hudom do mai pak khidre mai thi gre ado amak hudom ngai gi policy ma sin batare na madu tohon janinge maramdi manipur miyam na praja singchina makha da by road ta sap ngam da bagi यार रुटा खक चट की मतम दा पैसा म्याम तिंगा सपंगम तबा लायेंग बगी मही तम बगी सान खोन बगी खुदिंग मुक्त वाबसे मसिना मसिगी सिजु प्रायोरिटी बेसिस मसिजु खरा अमका थुन तोहनिंगी ट्रायल बेसिस म होनिंगे ममदि खिदंग हंदक पदरगा मी मांग खिबसे ngasa habi dumaina missing person involuntarily khoigi missing oir besing je makhoi gi su concern police station dagi report phachna kauraga masibu cry of hole ge leitage madu family sing aduna di wakhan du nungai roi doine ba madu so aduga amana aikoi gi yamna tawhaning ba chahi ong pharaka dosida violence sidane aikoi gi pot chai yam mange government की पोट होइगेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी होइगेरा कॉन्ट्रैक्टर सिंह की प्रॉपर्टी होइगेरा सेमी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होइगेरा ममदी वायलेंस असिना ऑफिस क्या मई था दोई यूं क्या मई था दोई नत्रगा बिल्डिंग क्या नत्रगा ना ठेकेदार सिंह की प्रॉपर्टी में मई था दोई बा मसी एकोगी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर कंपेंसेशन ट्रांसपेरेंट ओइबा पामी प्लस फेयर सानबा सपोज यूं करोड़ मगी साब यूं से नत्रगा ना lupa karur mangagi property ma government kanagumba private property ma mob sida violence sida natagana kaigumba irang sida mai thano khrene taina pham de letre ba government madugi chana ba redeem do matam ra compensation pirapa matam da madugi calculation du kholaga mang resin kyano mana hanjan gadu kyano si खिदंग फेयर होइबा मरमदी कनागुम बदगी हाइरे एबको जुमना लाख लुपा लिसिंग यांखे पीबा युमम जाखरा बदुदा लाख मंगा पीबा सपोज नेशनल हाईवे की कॉम्पेंसेशन दा पोट का लमग चान दबा ममन के चान दबा अदुदगी केस काना दना थौक सस्पेंड दबो ऑफिसर मैम सु याव केवा नेशनल हाईवे पाथोकपदा इना खुलौबा lam zum lai le ta mapu lai ta bada paisa phangna ki bag wari le manipur se mangak pani ko adu ergadi aikoi se madu mangi ba portu gi fair oi ba compensation chu government pihaninge aduga amana even pipe ka si mai na subjak cha oi da pipe ka si mai thadu lapa karor kya mang khi gai na hai madu pipe si mai cha oi da so moi mla sing da gi hainer puani ko mai phana cha chu कोलगा वर्षु लाइनी तुम मोइदा को पाइप नि अदि मसिंग क्या नो मदु करोड़ क्या नो मदु गवर्नमेंट ने थिजल लगे इंक्वायरी तोरगा हा मदु पाइप टु चा खरगदी कना द पिगा दगे कना फम तो कदगे मसिगा सिसु खनबम थोइगा आइन मो एमएलए मसिन दे जुदम हाइरे एबो मखोइ दे जो पोछि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह कॉन्ट्रैक्टर सिंग वगैरह सप्लायर की वगैरह सेमी गवर्नमेंट की वगैरह fair and transparent compensation मसी गवर्नमेंट तौहनिंगी मसी तौब स्टेट की बजेट तगी स्टेट की पैसा तगी कैसु ngमोइदब मैम लाइगनी सेंटर की दरकार लाइगनी सेंटर द मतेंग लोबु तारे लौरगा सेंटर दगी लोब मसी जो अखोय सही अहु मांगप मतमदा मेट हारगी नुमित साखि बयुम मदुगी नत्रगा मांग ताखिबा प्रॉपर्टी अदुगी compensation सानबा हौजि सही अहु फौबा फंगदब तारगदी मीदुगी पुंसीदु कमाइना हंगनी वारिगा मथक वाबा मै चाखिदबा नत्रगना विक्टिम ओइखिदबा इमुंगिना नुगाइखिबा मसिजु अखोय मसिगी सिजु कंसर्न मरी लेनबा मिनिस्ट्री दा डिपार्टमेंट दा सरकार असना आइसे मिनिस्टर दा हाइजब नते गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट लरना गवर्नमेंट असना मसिगी एग्जीक्यूटिव हेड सिंखिना सो फजन्ना अकाउंटेबिलिटी लेना अमाउंट सिंजी कंपेंसेशन होलगा सानबा मागी दु पिबिरगदी मखोई मांगी पोटो हंजन बतारगदे खिदंग वाखंदु सापगनेबा मणिपुर वायलेंस सोए मिसिमिना सोए चथोक ससिन याद्रे जाति अमगा कौनबु नबन याद्रे हाइना तुमिन लरगा पोचे सु मांगी इचाइ सु सुसिरे हारगा तुमिन गवर्नमेंट सेमे राजनीति नि मथंगी सरकार लानी अमम सेमगनी मखोई मिनिस्टर होइने एखोइना प्रजा होइनी हाइ लरगदी प्रजा सि कनाना कनगदम गवर्नमेंट ना कनगदम
adudi tela sutena hauju hongi semi government si well and good theng su theng na tangai fana government ama install to basi yam phare phariba government si ki khudang da aten ma matam gi manung da masai gi mari leina ba sing che free and fair compensation si mang tak ki ba sing do nataba mang gi na lu lising yang khai gi mang ra sarkar da claim na lag yang khai gi lo tho ma ga di praja sumna phangado mi da mo mang ga doi ne ba madu minister gi ni ai gi di MLA gi ni ai gi di thikadar gi ni na madu gi achau sangi sakmai yeng da bida hani government na tau khiba do ai nei na zero ge hani government du phajana khangre laiba government sidi hauji honorable minister Khemchand na tau padadi madi phajana taru sai thabuk na sin na te madi thau na tau kani khoi asa tawi wa yang ngan man na te thau na tau kani mana madum ba chumba sing du tawrga mayam gi khudong sa bu phangal lakani haiba du maso asa tau jare Okay, yang pesan tapi kalau saya koi government si form torok pada ke habitare adum tongan discussion sin dah sudah panelist ni sudah pongdok bipa habitare koi hendak ki form torok iba government habitare lucing iba koi chief minister masih matang dah koi torok iba thavak term sing koi praja sing nasu expectation atau kimatik jauh na iba habitare masih dah praja sing expectation si mak kita ragadi amuk masih dah su praja sing ni amna warau bagi pot nama kasul lak dori bani conflict sina koi cai funding chelai ra bani na koi mamagi government sina tahoning ba mayam ama koi praja sina tahoning ba mayam ama taudana to khar kan koi president rule chai amagi maya koi gi laira amatung da last hour da koi gi government se form torok pani duna praja sina to ki madik thaza ba thamba ha ba tare masigi mangoina na koi gi luching ba koi gi chief minister na su koi gi thabak aina sa haijaba to kaino ni da ministerial but kanai party kanai community hap tabagi adu ekhoi gi business nate ekhoi kemdal te madudi government gi mathau ni makoi na minister gi apam da hap sabani kai sukai de ekhoi gi congress ko ina di si hap kanu gi haingai chulai te mon bi congress ai sarkar du di yob nate adu minister na hu to ri se koi jam thagal ni adu sai gi mana ministerial but si thuna hap tar ga di hauji home gi vibhag haire xyz amada minister amada pire na haire home order si home si loan order si home makha le de home na control tawribra tawdabra home na kai thok tawri ga ai si kitang admaina laiba tu da sarak chain ba mon ke loan order home gu se sumba sidi atu pa singdo thuna do maduna ikoina manipur gi nataba manipur gi thok tawning ga so center da laiba NDA government sina makoina sum home gi naktang paisan minister barchon paisan makoina sum sira ga sum laiba tar ga di makoina thuna hapir ga di makoi gi parliament pham do ka sum ai len de parliament pham di April gi tang ani da loi ga dong ne yam wat e ba ko aduna makoi gi parliament pham ba loi ba ngai da bida makoina manipur gi simsar da kitang free and thabi ra ga manipur gi simsar gna apam ba ma ga chatmin ba ya ba tim do tim work oi ga dam ni na sidi kha thuna hap ga tawra ga di thok taw de hena nungai jaga ni hamni xyz particular happy you happy ga no haibagi ekhoi dagi congress ti laite haujik thok se mangin da ngai thuna gar chatsan ngai gi thok tu kaktani thank you okay koi gi